Pa ja znam, 99. kada je oboren jedan pilot, se spustio američki oboreni avion i pošto su naši znali da on ima lokator i da skinuli su mu prslu sa lokatorom i stavili na neku kravu i ošinuli kravu i kravu što je bila novca američki helikopter. Ubili su valjda 50 specijalaca ili 16 u tom helikopteru, zaboravio sam cifru. Ključno pitanje je da li je posle ove sjajne akcije koja je imala kodno ime Srpska krava protiv američkih foka, lokatoru skinut sa krave ili ona nastavila godinama da šeta sa istim. Ja lično pretpostavljam da je Kumanovskim sporazumom kojim su Milošević, Šešelj i Vučić potpisali kapitulaciju Srbije precizirano da se lokator skine sa te krave jer Amerikanci nisu znali kako da spreče da im i dalje pomoću krave rušimo helikoptere. Manje važno, ali ne i nebitno je pitanje da li je to možda oni krava o kojima je Vučić pričao da ih je čuo kad je bio mali. Ne znam kako se zvali, Lizulja, Šarulja. Šteta što niko od uvaženog gospodina Labana nije znao detalje o ovoj sjajnoj akciji, o čijoj istinitosti govori, osim podatka da se nije desila, da nije zabeležena, da nema nikad podataka o mrtvi, da nema traga helikoptera, a ni krave. Govori činjenica smo tada, kako reče uvaženi gospodin Laban, znači to govori da je istina, likvidirali da li 50, da li 16 američkih specijalaca, onih foka čuveni. Zaboravio je čovjek tačan broj, a ova dva broja 50 ili 16 su vrlo slični, tako reći, isti, nema razlike, pa se malo zborio.